Riri tutigetie thikũ ithatũ tu tukũngũĩre mwaka mwerũ wa 2018. Athuri kuma Ng'ongo na Ng'ongo cia Pokot ya ithũĩro mararĩ na ihinda rĩa mwanya thutha wa gũtũngana na gũtabania mahoya gĩcigo-inĩ kĩa rũĩ rwa Saum. Matongoretio nĩ gavana wa kaunti ĩyo John Lonyangapuo, athuri aya nĩ mararathimithiririe kaunti ĩyo na marahoya mahote gũikarania na urumwe na thayũ mwaka turorete. Mambo mingi huombewa, naombea baraka, afya kwa ng'ombe, afya kwa watoto, chakula teletele, tupate mvua, amani nchi ya Kenya, amani nchi ya West Pokot, viongozi wetu wawe na afya na kila mahali. Mtu mwenye aleta uchochezi ulimwengu aweze kusonga. Mwanini wake seneta wa gĩcigo kĩu Samuel Pogisio, mahoya maya mambĩrĩirie kuma Ndemi na Mathathi na matabanagio o mwaka. Athuri aya mararĩ mwena ũcio kwa ihinda rĩa thikũ igĩrĩ na marathĩnjire ndegwa igĩrĩ magĩcokia ngatho nĩ mwaka ũyũ wa 2017. Ni wakati pia ya kulaani machafu na kubariki yale mazuri. Ndio tumekuja hapa. Hata sasa kama ulikuwa unasikia maombi hiyo, yale machafu yanalaaniwa, yanatupwa mbali, yale mazuri yanakaribishwa kuja ndani ya nchi. Hivyo ndivyo cricket ipo. Girifo Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwihaki wa Kamau.